Oh
woza thina sambe siyokhona woza thina sambe mzalwane awoza mzalwane woza thina sambe siyokhona awoza mzalwane woza thina sambe siyokhona awoza mzalwane woza thina sambe mzalwane awoza mzalwane indujike ujike woza thina sambe mzalwane woza thina sambe Nami sengizohanda over ku-program director of the day, Mama Buthelezi. Sikubonile mama, siyathoba. Bazalwane sesiyaqala, ngizocela nje makungana-microphone umsindo uyazwela. Ngiyacela bazalwane, ngiyacela nje ukuthi silalelane sizokwazi ukuthi lokho esikuvele la bese kuba yimpumelelo. uNkulunkulu womusa anenze kahle bazalwane sisazoqala. Ngivamisile ukuthi ukungena kwethu akungafani nokuphuma.
noma ngabe uzawusindwa ngokuza kwakho la uphume kuze kumangale nalaba abakwaziyo. Uprogram director wethu umama Gumede, ngicela simupheni nje inhlonipho bazalwane. Inkosi Thelumusa, over to you mama Gumede. Hallelujah. Ngiyanibingelela bazalwane ngelithi igama elinamandla. Igama loNkulunkulu uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane siyabonga kakhulu ukuphumelela kwenu nabomama. Kuwa yona uhulumeni wethu ngoba inelisi behind ayizanyala. Siyabonga nje bazalwane bakhona kwenu eseshilo kusikhalo. Igama lami nguKholi wabaGumede. Ngizoba umphathi wohlelo wanamhlanje. Haleluya. Bazalwane, kusikhathi samanje ngisacela ukuthi sisibuyise umama wethu uLady uSimelane Great Inqaba azosamukela abazalwane. Haleluya. Ngiyabonga abazalwane. Angisijwayele ukuthi sobhekane kube yilapho kwesikaleleki. Manje ke lana bazalwane kungomeni kukodlelana ngikole ngikopela abazalwane ukuthi ngizengakwazi ukuhlabelela nje kwena ngala so ngicela simuseni umama wethu umama Simelane ngemnandi bazalwane ngithi namkelekile eNyukhasela nizwele kusekhaya ngizonamkela nganalizwi izikronike 7 ngizoqala ku14 ngoqala ku13 zithi uma ngivala izulu ukuba ungabibikho mvula noma ngiyaleza isikhonyane ukuba sidle izwe noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke ezindeleni zabo ezimbi ngiyakuzwa ngisezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo manje amehlo ami ayavuleka izindlebe zami zilalele umkhuleko wabo owenziwa kule ndawo amen bazalwane lithi la iBhayibheli abazithoba abantu bami likhuluma nami nawe mama ukuthi asizithobe njengoba sila ngicela sithobelane ngicela siqaphele esikhulumayo lithe iBhayibheli elinye ilanga ulimi lisitho esincane kodwa kepha lingabhubhisa umzimba wonke linjengolutho lwemethisi lincane kepha libhubhisa izwe kumele sithobelane mangabe unyathelo omunye xolisa mangabe kukhona
okuphethe kabi ubona ukuthi wena uzokhipha amagama amabi kumele uvalele kuwe enhlizweni yakho uthi thula moya wami ulalela uThixo uhlabelele lo mhlabelelo ngenhliziyo ukuze lenkonzo izoqhubeka kahle iziphele sizwana thina sonke lithi abazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami sibizwa ngegama likaJesu sonke kumele sizithobe sithobelane njengoJesu wayethobile wathi noma eshaywa wathoba wathi ekhafulelwa wathoba azange aphindisele azange athi mina nginamandla wonke ukuthi ngenza yonke into engifuna ukuyenza wathoba nathi sithobe njengoba sila singomama sibungaza inyanga yomama sithobelane sihloniphane kuze bephathe amen. Haleluya. Siyabonga kakhulu mama wethu ngezwi lokusamukela. I-program ikhona kubazalwane abangakezwa. I-program isu-21. Lapho abazalwane abazokwazi ukuthi bawine izipho. Nazi izipho bazalwane zinhle kakhulu.
umama wethu umama Phumzile Shabangu. Before esukuma umama ngicela ukubingelela ubuholi bami obuphezulu leBishop Thelezi. Siyabingelela mama, siyabonga ukuthi ungaphakathi endaweni uleli Bishop Khongo, abomama abafike sebabingelele uleli Bishop Trustee umphakathi. Siyabingelela mama wethu Bishop Ngobo ngeli igama. Haleluya. Mama Dlamini Bishop Dlamini siyabingelela gogo ngegabeni igama lokukhulisa leSikhristu seNazaretha. Mama wami mama Sishane Bishop Sishane siyabingelela mama. Siyabonga ukuba sibaphezulu bazalwane. Uma ikhaya lezanzane alibambisanga ukufudumala bazalwane. So siyabonga ukuthi abaphathi bethu babe khona ukuzobhiloza nathi nomculo. Haleluya. Bazalwane. Imali eningi kanjani kodwa ngoba ngenkonzweni yabomama no-600 rand asithi sesiwukhiphile kwi-600 rand yokufika ikhasela bese sisiyajabula bomama. Angathi yona ndawo eziyenza kuleyo kale asinayo kuphela. Ngicela nje uthi ubohlele eduze kwakhe umuhle futhi wami. Ezokwazi ukuthi asicelele kumdali asibusisele lenkonzo bazalwane. Ngicela nje ayisibise ngeyakhe ingoma. Haleluya. uNkulunkulu wethu siyabonga ngoba icebo lakho lingevinjwe. uNkulunkulu besingathanda ukuba kule nkonzo kuba wena bongavumanga ngaba sikho la baba. Siyabonga ke uNkulunkulu khonza uNkulunkulu ofana nawe osilalelayo uza nezicelo zethu. Baseza nabanye uNkulunkulu endleleni zonke bathwale indoda yendlela uNkulunkulu oyingcwele bafike kahle baphephile. Qala nathi le nkonzo uNkulunkulu oyingcwele ngoba udumo lonke siletha kuwe. Udumo lonke lukufanele uNkulunkulu wethu. Thulisa imisindo yonke uNkulunkulu sizokhona ukuza ukusho kwakho uNkulunkulu wethu. Sokhulumisana neimpilo zethu baba. Siyabonga ke uNkulunkulu osithwalile ngeindlela zonke uNkulunkulu wethu. Qhubeka nathi namanje ungasali konke sikwenzayo sicela ukukwenza nawe ngelihle lenamandla igama lomfowethu uJesu Kristu kuze phakathi. Amen and amen.
indaba namhlanje sisibayikile ngamaphilisi bahaleza mama wethu sabelela uyeyireko sibaba Ngiyanibingelela bomama egameni lomfelethi uJesu Kristu. Amen. Ngibingelela abaholi baphezulu. Ngibingelela abaholi, uMama Ashi, uMama Mfelezi, uMama Ngcobo, Nkosazana. Ngiyabonga ngisho ukuthi ngibingelela bonke abomama ngaphezulu abaholi bonke, ngibingelele indlu yonke ngegama lemfelethi uJesu Kristu. Amen. Kusho ukuthi namhlanje ngizokhuluma i-purpose of the day ukuthi why sila. Kusho ukuthi-ke sithe simasihleli nabomama sabona ukuthi siyayidinga le nkonzo. Amen. Amen. Kusho ukuthi sithe masicabanga ukuthi siney'nto ey'ningi esingakhuluma ngazo singabomama esingathi masihlele emakhaya kungenzeka ukuthi uhleli nje nangabe uyathola ukusizakala, but ngokuthi asikhulumi, asinayo indawo enje, i-platform esikwazi ukuthi sonke sikwazi ukuthi sikhulume la mangabe kunomuntu kunabantu esibamemile esenzela ukuthi each and every platform wonke umama kube khona lento ayila kuyo. Sihleli singabomama siney'londa esihleli nazo. Kunala futhi esingazi khona ukuthi singaya kuphi mangabe sitholakala siney'nkinga esihlangabezana nayo empilweni. Amen bomama. So sabona ukuthi ngcono senze le nkonzo yasemini sizokwazi ukuthi sithole abantu abazokwazi ukuthi basicushise basibonise kulezo zinto lezo. Amen. Ngoba yazi uma umama uyafana nembali. Ngizothi nje i-rose. Amen bazalwane. Yazi i-rose ibluma phakathi kwamahlonzi ilona ngizothi ameva, kodwa ihleli inhle, ihlala nje inhle ngaso sonke isikhathi, kodwa ibe inameva. So ngisho ukuthi sizokhipha lawo meva ethu, sihlala sibahle, ayekho umama omubi, ayekho umama obonisa inhlungu yakhe ngaphakathi. The way singakhona kusho ukuthi siyafana nama-rose, ngoba i-rose blooms out of all the thorns eziphila kuzo. Kusho ukuthi nje noma ngabe kuthiwa kuyafika ubusika liphelelwe isikhathi sokuthi liblosome, but umnikazi walo uyazi ukuthi ngokuhlobo obuzayo lizokhipha futhi ama-flowers. Kusho ukuthi ngilifanisa nomama. Umama uhlangabezana nazo zonke iy'nkinga ezikhona ekhaya, kodwa uhlezi nje awulo mama abambe zonke izinkinga zakhe ngaphakathi kuyo. So ngifuna ukuthi ngaloko sibahle kakhulu bomama ngaloko. uNkulunkulu wasibusisa ngokuthi asinikeze leyo nto leyo yokuthi sikwazi ukuthi bathi abesuthu musadi uthwara thipa kabo halini. Ngiyacabanga bomama bayayi-understanda le nkulumo engishoyo. Kusho ukuthi kuba bokuhlungu sihlangabezana nabo nazo zonke izinto kodwa we always go up. Asisho ukuthi ngoba nabo sihlangazana nezingqinamba empilweni bese sesibuyele emuva. uNkulunkulu wasipha lawo mandla lawo. Kusho ukuthi ngizosho ukuthi ngale nkulumo yami i-purpose yethu ukuthi sihlangane, sibonisane, sakhane, sibuildane, sibonisane uthando bomama. That is the purpose of the day. Ukuthi nanokuthi nje kube khona into emnandi esiyenzayo ehlukile engafani nezinye izikhathi. Kube khona umehluko enkonzweni yethu, sifake ubumnandi singathi ngoba siyakhonza, ngoba akekho umuntu ngithi thina ngoba sikhonza abazalwane kula sijayiva khona la, kula sithola khona ubumnandi la. Akukho la sizothi sijayiva khona, sijayive enkonzweni.
So yonke into kufuneka siyenze ubumnandi bethu sibenze la phakathi enkonzweni sibonisane ukuthi siyathandana bazalwane. Izinto zakudala futhi kufuneka siyeke bazalwane. Yabona nje mangabe siyoloku sibamelele entweni ezindala futhi ibandla lethu into engiyibonayo ukuthi siyadinga ukuthi siphakamise phezu kwey'ngqinamba zonke ezivelile sikhombise ukuthi sikhona sithi siyalithanda leli bandla aliqhubekele phambili asisho ukuthi ngoba sibonane ney'nkinga endleleni bese sesiyashabalala. Instead we go up siphakama kulezo y'nhlungu lezi esidlule kuzo sikhombise ukuthi uNkulunkulu uthi noma ngabe sihamba uyahamba nasendleleni noma ngabe kuthiwa udlela kumnyameni omunjani kodwa uhleze khona uhleze seduze nathi usibonisa khona ukuthi noma ngabe kukuphi akasishiyi ungena nathi kulezo mvumo lobo usho ukuthi uzophuma kuwe ukuthi ufuna ukusala noma uyaqhubeka nendlela. uNkulunkulu anisise. Mama wethu mama Seko siyabonga ukusihlabelela ma ngiyafisa nami hayi ngoba ngihlala ngoba kukhona isikhathi lesomuntu ngiyafisa nami ukuthi ngabe ngalithola lethuba lokuphathisa ithi ngihlebeleni masihlane bazalwane kusile lapho ngiyafunda ngisesikolweni khona isubject yomusic ngiyafunda ngisesikolweni khona isubject yomusic ngiyafisa ama-classes afana nalawo lokuba in the afternoon siyacula siyafundiswa abo-do re mi fa sol la ti do sasifundiswa kanjalo thina bazalwane awufika uthisha angithi ufuna ukulalela ukuthi ubhilongaphi afika uthisha alalele endabeni yomunye adlule angithi uma indlela kusho uthisho kahle adlule bazalwane uma efika kimi hayi nami ngiyasho do re mi kanti ngiyabhesa bazalwane bese athi kimi hayi awukwazi ukucula hamba ngiyakuxosha wangixosha bazalwane is the honest truth wathi uthisha ngikwazi ukucula kanti uthisha into bekumele ayenze kwakumele athi
mina nguNkulunkulu ngiyathemba ngoba ngiyamthemba usazosika. Haleluya. Bazalwane sesingena ku-session 2. Ngicela before singena umama wethu Dlamini uzobambisana naye uhlelo. Haleluya. Kungenxa yakho Jesu, kungenxa yakho Jesu, sesizokwazi manje ukuzwana kahle. Sengiyasikhansela ke bazalwane i-statement sika-Showers. Ngiyacabanga ukuthi sizozwana, silalelane, sipay attention enkonzweni yethu enhle kangaka. Sesingena ku-session 2 we-program. Ngicela nje ukunaba kancane kuma-topics akhona. Ngiyacabanga bakhona bomama sebeyithengile i-program. Abangakayithengi i-program ku-R20. Inkonzo uma siye emaphethelweni sizoba nelafu bazalwane. Kuzoba khona izipho abazalwane bazozwina. Haleluya. Ku-session 2 wethu unama-topics ekuzoxoxwa ngawo namhlanje abhekane nomuntu wesifazane. Ngiyacela bomama silalelisise kahle ngoba ekugcineni kuzoba nemibuzo okuzomele ukuthi umama o-anse kahle sikwazi ukuthi simrewade ngesipho. So it's very important to bomama ukuthi silalele. Haleluya. I-topic yokuqala ithi women in leadership. Abesifazane epolini. Hlasela kahle umuntu wesifazane epolini. Esizonikezwa umama wethu, our beautiful Lady Archbishop. U-Arch wayehlale esho kanjalo athi my beautiful wife. Nathi sithi our beautiful mother. Ngizocela ke bazalwane simsukumise umama wethu azosisiza nge-women in leadership. Ngithe ngiphenya nje ey'ncwadini mayelana nomuntu wesifazane epolini. Ngabona i-percentage incane kakhulu. Asikakafiki lapha ku-50-50. Abobaba basabusa kuma-positions. Umama wethu uzosisiza-ke ngoba ubu-leadership both ebandleni naku-corporate. Ngizocela umama wethu uThembi Sishanye aphuthume. Umama uyamcela ngaphambili. Umama Shang uyacela Thembi Sishanye. Sicela sukumise umama wethu uLady Archbishop Sibiya ngemnandi ingoma bazalwane.
Haleluya bancane. Nganginesono Ngiyanikelela bazalwane egameni likaKristu Jesu. uJesu umuhle. Sibonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile endleleni yonke saze safika phakathi kwale ndawo. Futhi akusukuhlakanipha akusukubulela kwethu kwangcono. Kodwa kuwumusa. Haleluya bantwana. Nibahle isithandazo sezulu. You look beautiful. And you know, uthi Proverbs 31, who can find a beautiful wife? She is more beautiful than rubies. Hallelujah. Namhlanje we are getting a confirmation ukuthi nibahle ukudlula ilitshe legolide likhona elibiza imali enkulu. Hallelujah bantwana. Sishayeleni izandla. Hallelujah. Hallelujah bantwana. Manje kuncane engize nabo namhlanje. Hallelujah. Because ukukhuluma nge-leadership. But manje ukukhuluma nge-leadership akusho i-leadership ebandleni ngokuthi mawungumama ebandleni ungumholi ebandleni ungumholi ebranchini yakho kunezinto esizi-expect ukuzibona or abantu aba-expect ukuzibona kuwe njengomholi. But futhi kunabantu othola ukuthi akasuholi ordained ne ukuthi uma mfundisi yazi ukuthi esikoleni
ukuthi uzobe umamfundisi awuzibeli umamfundisi. That's why umamfundisi. Hallelujah. Singaphambanisi nje ihloko. La isikhoveni ukuthi uzobe umama umholi kumele kube nobaba okwenze ngobe umholi. That's why nanoma sigcoba uma sikhulekela umama sithi uNkulunkulu akamupha amandla ngokuthi abe ngumsizi owona ubaba. Ngokuthi asekele ubaba kuko konke akwenzayo. Hallelujah. Manje ukuba umsizi yiko masikhuleka asifuni ukuthi siphambanise. Asithi uzoba yilida phezulu kwababa. Kodwa sithi thina sikugcoba ukuthi wena uzosiza ubaba. Ngoba sifuna ukuphambanisa ukuthi i-reason why sikubekile sathi umholi is because kunalomuntu omsekayo. Hallelujah. Kunalomuntu ekumele umseke, ekumele ukuthi ngaso sonke isikhathi manje agcini lapho kuphela. Kunama topic nyana izihlokonyana ezi3 ukuthi ukwenza kanjani ukuthi ube uhlale ungumholi ebandleni, ne? Number 1, angeke uzube umholi ungekho eduze noNkulunkulu. Hallelujah. Okokuqala, you must stay connected to God. Akwenzeki ukuthi ube umama owumholi ukude noNkulunkulu. Ucabanga ukuthi lelo bantu uzolihola, ulihole libe yimpumelelo. Ucabanga ukuthi uzoyenza izinto zikaNkulunkulu wena ukude noNkulunkulu. Hallelujah. Manje uma useduze noNkulunkulu kunezinto nyana ezifew engifuna ukuthi sikhulume ngazo ukuthi sibona ngani ukuthi useduze noNkulunkulu mawungumholi mawumama umholi, ne? Kunale verse eliku-Ecclesiastes konje yini Abahluleli 7:14 libhale phansi, ne? Elithi uma isikhathi sisihle jabula njalo futhi noma isikhathi sisibi futhi kwenze kanjalo ngoba uNkulunkulu ukwenzele sona leso sikhathi ngenza iSamariya, which means kunokwenzeka ukuthi uma useduze ku-easy for wena ukuthi uma uhlangabezana nezinto njengomamholi ukuthi iBhayibheli lithi kithi kunokwenzeka ukuthi kunezinto ozohlangabezana nazo njengomama owumholi bandlini njengelida. Kodwa wena ngenxa yokuthi wena uyobudlelwana noNkulunkulu lezo zinto lezo mazifika because wena you are rooted kuNkulunkulu. uNkulunkulu ukunikeza ishority yokuthi I will be with you. Hallelujah. Uthi uma azogcoba uJoshua uNkulunkulu uthi kuJoshua uma kufa Moses uthi uNkulunkulu kuJoshua be strong and resilient because mina ngihamba nawe. uNkulunkulu angeke akubeke esikhundleni mama, angakuniki amandla, angakuniki isibindi for the fact ukuthi uNkulunkulu has trusted you mama umholi ukuthi wena ukwazi ukulihola lebandla ukuthi uNkulunkulu wathembile amandla akho. Manje ungabi umama othi maselahleli kuleso sikhundla ebese-ke uyasimosha. And simoshwa yini? Simoshwa ukuthi usukukhohlwa ukuthi ubeke ubani kuleso sikhundla. Because uma ungamkhohlwa umuntu okubekile kuleso sikhundla angeke uzibone sokungaphezulu. Because siyasihlushwa ukuthi kwesinye isikhathi sisuke sikhohlwa ukuthi sizelele futhi sibekwe ubani kuleso sikhundla. Bese sifuna ukwenza okwethu ukuyenza lokho uNkulunkulu asithume ukuthi sikwenze. Haleluya bancane. So ungakhohlwa ukuthi kuleso sikhundla leso ubekwe ubani. Kunale mama esimthandayo eBhayibhelini uEsther. uEsther number 1 kuleso sikhundla ahlala kiso bekangamelanga ahlale khona because bekangasukujoyina. That's number 1. But uNkulunkulu ngoba bonile kukuhle because uNkulunkulu uzokususa uma ugcobo likaNkulunkulu luhleli phezulu kwakho elokuphola. uNkulunkulu uzokususa ezimene ezithize la wena ukuthi ucomfortable. uEsther ufike lapha aze ahlala nomalume, ahlala kaMalume. Lisho njalo lithi bekahlala kaMalume. uMordecai bekawumalume wakhe and abazali bakhe yena bafakudala. But umalume wakhe wamthatha wahlala naye la.
but ngenxa yokuziphatha kwakhe u-Esther wazithola sekawumfazi wenkosi, sekayilida ngenxa yokuziphatha kwakhe. Azange futhi kuphelele lapho, wahlala waba comfortable because remember ukuthi inkosi le mayizothatha u-Esther umkakhe wayemhlazisile, wafila ukuthi umkakhe umhlazile, waxosha umkakhe, bathi ayithatha omunye umfazi. Abafundisi bathi manje senze njani ngoba umkakho nangumhlazile, bathi hayi thatha omunye umfazi, wahamba wafuna abanye abantombazane wathola u-Esther. So u-Esther makangena ngena kungukuthi ungena ezinyaweni zomunye umama. Haleluya. Manje kunokwenzeka ukuthi bakhona bomama abangena ey'nyaweni zabanye abomama ebandleni. Haleluya. And kungabi lula kuleyo mama leyo because manje kumele ungene ezinyathelweni zomunye umuntu ongamazi number one, omunye uyamazi but sewungene ezinyathelweni zakhe. But into engiyithandayo ngo-Esther ukuthi uma sekafikile wangena kulezo zinyawo azange akhohlwe ukuthi ubuyaphi. Haleluya. Azange akhohlwe ukuthi ubuyaphi. Uma sekwenzeka ukuthi sekufuna ukubulawa amaJuda athulile ahleli ebukhosini, uMordekhai wamkhumbuza ukuthi awukwazi ukuthula ngesikhathi esinje. Haleluya. Awukwazi ukuthula ngesikhathi esinje, akusisikhathi sokuthula lesibokiso. Manje kunezinye izimo uyazi ukuthi mina ngithatha ukuthi wayengathulanga ngoba kwakumele athule. Kodwa remember uma usebandleni kunezinye izinto njengomama omholi ekumele ukuthi ulinde kuqala ukuze kube isikhathi esiright sokuthi ukhulume. Ngoba ufuna uzokhuluma kanti akusisikhathi esiright bese ukhuba abazalwane. Haleluya. Mina ngi-interpreta kanjani ngokuthi bekumele athule ngoba hayi ukuthi bekathule ngoba besekakhamfebu sekakhohliwe ukuthi ubuyaphi, sekakhohliwe ngabantu bakubo ukuthi uzwile ukuthi abantu bakubo bafuna ukubulawa kodwa yena wathula. Kodwa bekathule ngoba it was not yet time for yena ukuthi akhulume. Haleluya. Manje nathi abomama kumele sizifundise sishela abaholi ngokuthi kumele uyicuphe ikhali kumele ukhulume ngazo ngokuthi ungazolimaza abazalwane. Haleluya bantwana. Uyicuphe ikhali and futhi ukwazi ukukhuluma nabo. Haleluya bantwana. Ngoba kunokwenzeka ukuthi wena uthi uyibambile kanti uzobalimaza. Funa ngabe naye wakhuluma ngaleso sikhathi ngabe uNkulunkulu ngabe wafa. Kanti into engiyithandayo lithi iBhayibheli uma umamholi number 2 mele ube resilient. Kuba resilient kwenzani? Uqinisela mele uqinisele nanoma isikhathi sivuma noma isikhathi singavumi because kunezimo akusilula ukuba ku-leadership, and if there's one thing leadership is very lonely. Yabona waba uma mfundisa abantu abakwazi ukuza kuye bazohleba, you must know ukuthi unenkinga. Ekubizi ukuthi abantu beze bazohleba ngabani kuwe. Uma mfundisi wezindaba lebo ukuthi abantu ku-easy for bona ukuthi beze bazoxoxa umuntu ezazoxoxela ngokumzila. Haleluya. Ukuthi wena uzijwayeze ukuthi nawe uma uhleli nabo enikhuluma ngabo ukhuluma ngabanye abantu. Manje kufanele ukuthi uma ungumholi that's why ngithi mina ke kulonely ukuba ungumfundisi futhi mina senga-accept ngokuthi kulonely. Anginastress ukuthi angibhoreka ungathi uma ungibona ngihamba ngikwantsha ukuthi ngibhorekile ungizwe ubuhlungu. Sengamyela and hayi ukuthi ngisuke ngibhorekile, but ngiya-understand ukuthi isimo engikiso asenzi kube lula for abazalwane ukuthi beze kimi. Uyabona? And ngoba kunaleyo nto leyo nje yokulonga. So ukuthi u-Esther masekahleli uMordekhai athumele igama ukuthi wayehleli kokube thina sizofa. Lalela ukuthi u-Esther uthini? Uthumele igama naye. Uthi abaJuda wonke la ahleli khona awazile ukudla for 3 days. Yiko ngithi uma ungamholi i-one into ekumele kusize, you must stay connected to God. Haleluya. Ngabe bekungomunye mhlawumbe bekazothi asenzeni ama-placard bayahlala dala sihlala la basihlanganela abantu baseshunani abantu baseshunani ngesizwe ngabo. Haleluya. Kodwa uthi yena because uyazazi ukuthi iposition yakhe imfuna ukuthi enzeni, uyazi uhlala uNkulunkulu umphile leso lokuthi abe lo mama ohlala anama solution, and we understand ukuthi the only solution
anayo nayaziyo ukuthi azile ukudla akhulele. Haleluya bantwana. Uyazi sikhunjuzwe umama umama Khalishwayo ne umama Khalishwayo wasikhunjuza ukuthi bazalwane ngathi senikhohliwe ukuthi amandla thina njengabomama siwathathaphi, ukuthi amandla siwathatha ekuzilweni ukudla sikhulele. Ngasuthi senikhohliwe ukuthi waze wathi futhi or ngicabanga ukuthi sesinqobile na, ngoba ngathi seni-comfortable, ngoba siyayizikhohlwe uma sesihlele enkosini, siyayizikhohlwe ukuthi sisempini le ekumele ukuthi ngaso sonke isikhathi sibe prepared to fight. Uthi uma yasikhumbuza ukuthi asibuyeleni sikhulele. Haleluya. U-Esther bathi babamtshela ukuthi asihambeni siyokhuleka for 3 days sizile ukudla. Uma sekakhulekile makaceda uyahamba enkosini. Lithi iBhayibheli bekanefear ukuthi umthetho wakhona wawuthi uma kungukuthi uyenkosini ingakakubizi uyabulawa nokubulawa. Kodwa ngoba wayewazi ukuthi uNkulunkulu umnikeze lawo mandla, that resilience after fasting, ngoba ungeke uyithole ifunga ukuthi bowuyawugcwela isisu sigcwele amapapa. Kodwa because uNkulunkulu umphila amandla, because of the commitment he has made with God, ukuthi akhuleke ahlale phansi akhuleke, waya and uma afika lalela uNkulunkulu ukuthi muhle njani. Instead ukuthi indoda yakhe imkhondele, wathi wamnikeza the praises, because abantu beba-expect ukuthi uze angabizwanga. Kodwa indoda yakhe mayifika kuye, makafika ithi kuye, ufuna ini ngani, ngikwenzeleni, ngicele nanoma ngayini ngizokwenzela yona. Haleluya. Haleluya. Angeke kuze kube lula uthole umama nobaba basebandleni, kodwa umama uzokhuluma okunye, ubaba sukume akrashe lokukhuluma umama, ubone kahle ukuthi ayilapha ekhaya ukuthi kuyaxatshana. Haleluya. Kusho ukuthi akuna that leyo communication yakamama noNkulunkulu. Haleluya. Because that only happens if umuntu uhlale ezweni. Uthi ngikwenzeleni ngami, nanoma ngayini ofuna ukuthi ngikwenzele ngizokwenzela yona. Haleluya. Yiko bese ngiza ku point yami yesi2 ethi be committed to your husband njengoba umholi. Haleluya. Ungakhohlwa ukuthi the reason why uhleli leso sikhundla kungenxa yobaba nohleli naye. Haleluya. Yazi nabo mama sibe nalento le yayisho ukuthi if there's one thing uNkulunkulu angasidalela yona thina bomama ukuthi sibe in leadership ukuthi kungabi nobaba. Wake wanothisa ukuthi umama makahola imali eningi nobaba, lo mama lo esikhathini esiningi ukuzwila lakhe nakulethu. Wake wayinothisa le ngoba remember nalo baba abantu sekasakusho ini ngoba makuphela inyanga bamupha nepocket money, ngoba ngithi yakhe incane yakhe ipay if you want isalary yalo baba yazi amasalary lawa bathi ma-view once isalary yalo baba le ivele ingene after 2 days ayisekho, kuselelanga uhleva uyehola imali eningi, ubaba wabantu sekumele alalele nomama. Ngiyisho nje ukuthi ubonothisa if it's like that ne yiko bani ngithi until kube umama ofundisekile omazi uNkulunkulu owaziyo ukuthi ubaba uyinhloko yekhaya wena umsizi, and lokho uzokwazi mangabe umama ohlala enkosini futhi ohlala olalela uNkulunkulu. Angeke ubone loyo muzi loyo ukuthi umama wakhona uhola ukudlula lo baba, ngoba why lo mama lo uya-understand position yakhe ukuthi yena uwumsizi, uwumsekeli futhi walo baba, regardless kokuthi emsebenzini uyophetha, regardless kokuthi emsebenzini abantu balalela yena, regardless kokuthi la ekhaya uyoletha isalary eningi ukudlula lo baba. Haleluya bantwana. But ngoba lo mama uya-understanda ukuthi yena iposition yakhe whether uyiyile emsebenzini
iposition yakhe makafika la ekhaya umsizi walo baba. And kuba lula lokuthi abazalwane bayihloniphe indoda yakhona. Hallelujah. Kwesinye isikhathi abobaba basemizini yethu badeleleka nje ebandleni. Ingenxa thina ngendlela esenza ngayo. Kungenxa yendlela thina esiziphatha ngabo, esikhuluma ngayo phambi kwabantu, esikhuluma ngayo indlela yokukhuluma ngayo nobaba wakho phambi kwabantu. And angeke uzoqala ukukhuluma phambi kobaba wakho phambi kwami. Kusho ukuthi lento uyayenza endlini. Isiqhelo seyisinqono. Manje usuke sewukhohliwe nanoma sowunathi ngokuthi phela nathi sesikhona sakutona down. Kusuke kungasiyi-surprise, ngiyayisho nje ukuthi kusuke kungasiyi-surprise umama adelela ubaba wakhe akhuluma umathanda or amphendula noma kanjani phambi kwethu. Into ahlala yenze endlini. Kodwa iBhayibheli lithi asibe ngabasekeli. Asibe committed to our husband. And uma u-committed to your husband, u-committed to izidingo zakhe. Hallelujah. U-committed, you know, kunalento lesiyenze emshadweni, mawusemshadweni, especially masiba esontweni, ukuthi nigcine senikhohlwa izinto zenu noyi-two ezinenze nathandana. Because izinto zebandla they overwhelm you. Ansena conversation nina ukuthi uke umbuzo kwaba ukuthi am I still relevant in your life now? And asibi nanesikhathi uthola ukuthi ekhaya asikho isikhathi nje sokuthi nitshele ukuthi namhlanje we are taking care of each other. Akudingi ukuthi ube nemali yokuthi niye ku-massage parlor. Ungathenga ama-oil le yase-Pep, konje yini le oil yase-Pep? Yayibona le i-tissue oil. Hayi mani nimasajane la ningene ekamereni nivale umnyango. Uyabona? And massage each other because remember ukuthi that was the first thing that attracted you. The touch. Yabo? Ubaba wakhona wakuthanda. Wahamba nathintana. Hawu naba nabantwana bakhohlwe ukuthintana, senzidana ngamanye amalanga. Uyabona? Kodwa nje kufuna little things that we can do ekhaya. You know, nivale umnyango, nigcobisane i-oil yase-Pep, ishiphi yase-Pep 29 rand. Hallelujah. Ningakhohlwa ukuthi yini lento le. Ngizama ukuthi njengomama umholi ungaconcentrate kuphela ekubeni umama umholi kithi esontweni or kubazalwane. Ukhohlwa ukuba umama umholi kundoda yakho ujabulise. Hallelujah. Hallelujah. Akusirong bazalwane. Futhi usukungenzi sona. Unesikhiya sakhona sokuthi you can do it. Ungabuzwa umuntu. Hallelujah. Hallelujah bancane. Number 3, you committed to your children. If there's one thing, kumele kube yithi esisusa le mentality yokuthi abantwana umfundisi akamzali umfundisi. Umfundisi amzali umfundisi, mina I still say that. Hallelujah. And uthatha wena mama ukuthi umntwana asesemncane ukukhulisa kanjani. Hallelujah. Abantwana bethu bayafuna ukuthi because suke singasena sikhathi. Number 2, uma sixoxa izinto zabazalwane la esontweni la ekhaya, sizixoxa phambi kwabantwana. Nalabantwana bagcine sebazi indaba zabomama ezingakafuni. Mase kabona lo mama lo uthi konje nangu lo mama lo sekaxoxela abangani bakhe uthi hey phela umama so bathi u10 because thina sigcine sesixoxa izindaba zabazalwane phambi kwabantwana bethu. Hallelujah. Umzalwane uzile wazocela i-advice from you. Wena uxoxela umntana, nixoxa etafuleni nidla. Hey phela ubani bekale. Hey ziyamdumela. Phambi kwabantwana. Hallelujah. These kids bakhula bangayihloniphi inkonzo. That's why bagcine bahamba bayozibuzela or bayenza whatever. Because thina sixoxa izindaba zasebandleni phambi kwabo. And isikhathi lesingasixoxi lezi ezakhaya, sixoxa lezi ezirong. Bese umntwana athi makahlela ayi-1 makakhula athi kuyafana mos. Le nto le
eyenzekala yile yenzeka esitradeni abangani bami nabo masihleli nabangani bami abazali babo bangakholwa they still gossip about the same things nala isonke so ngihlele what's the difference. Hallelujah. So ngithi mina mawungamholi you must make sure ukuthi you are committed to your children and you are committed to your children ngokuthi uba abantwana bethu kwesinye isikhathi bafuna ukuthi ube tough but ekubeni tough kwakho uba nature futhi ukuthi wenze sure ukuthi they are on the right path. Abantwana bethu asibafundise ukuthi uma kukhulekwa la ekhaya sikhuleka sonke. Hallelujah. If there was one thing eyenza umamncane wami may the soul rest in peace. If there's one thing le ekhaya abantwana bami bazenza bathanda ukuya khona bathi mama kaBhokotana masilala sonke nomkhulu sonke siye dining room sifunda iBhayibheli siyathandaza. Akuthiwa nomunye nomuntu uzozithandazela ekamereni. Sonke every night without fail. The last time they went, umamncane wami last year, they went. Mababuya bathi hayi sithandaza nomkhulu. Umkhulu naye usasithandazisa. So yabona ukuthi it's something usistadi ayiplanta in that house. Ukuthi nanoma sekangekho, they still continue with it. Bayazi ukuthi la sizokhuleka. Asithi masihlele etafuleni, you know, masihlele etafuleni sixoxa indaba zabazalwane. Kodwa you want to know ukuthi umntanakho wenzakalani ngaye. You won't get a surprise umntanakho sekadla ama-drugs. Kanti you don't know the kind of friends associated nazo. Because ubona ngabangani babantwana bakho ukuthi la khona ukungahambi kahle. And bese you must discipline the child. Either you draw them out of those friends. Usimpiwe banathi athi kimi angithi wena whatever you say goes. Because angithi usuke ngimkhuza nga-certain friends ukuthi la ngathi akuhambi ngakhona. Uyabona bese ngiyabuza-ke ukuthi manje ngidicide ukwenza njani ngiyabuyela ngibuza ukuthi manje le ndaba esiyixoxile ngaloya mngani wakho nigcine ngani ngiyabuyela mina ngiyombuza masiyixoxile indaba athi hayi ngijelile ukuthi hayi ayikho lento yethu asiyiyekele. Uyabona ngithi did you decide it on your own or we decide you? Athi hayi ngibonile ukuthi ekuqaleni ngingasho njalo athi hayi ngidecide nguwe because whatever you say imele ibe njalo. Uyabona but as time goes on because I always involved ukuthi and then kwenzakalani athi hayi mama abuye yena athi hayi mama yazi ngokuqinisile bamsuspendile phela bam-expelile phela ubani ngithi and then what happened athi bekapha esikolweni. Uyabona ukuthi ngikusizile because probably if bowusahamba naye ngabe bani-expel loyi-2 because angibhe namba loyi-2 so vele makuliwa na uzongena phakathi nilwa nomuntu. Uyabona so he came back athi yazini mama what you said it was uye futhi obuyazomxoxela ukuthi bam-expelile bamxoshile esikolweni ubani. So abantwana bethu masingabayeki bazalwane. And especially when they get to the age of teenager, never confuse khona. Remember basuka ekubeni bantwana and get to a stage la bangazi-understand khona nabo. They've got feelings abangawazi, abangakhona ukwa-comprehend. Yabona la mafili umzimba uyachinja. They start developing breasts, you know. Nefika seyiba yincanyana, yabona kuba nefika smart. Yabona umfana uqala naye uba ne-deep voice. So a lot of things are happening. Wet dreams. We understand because there's something happening, and especially if you leave your child in that age and not guide them, you have lost them. With age 14, 15, 16, if you can't guide them in that age, you have lost them. Angeke ufuna ukumntwana makaya university ufuna ukumhlalisa phansi uthi hey university uthi no uthi dala qalile ubheke uyabheka nje abheke emva kwamadlebe athi lento ayikhulumayo kudala ngayiqala mina. So njengomama ekhaya ungayeki abantwana ucabanga ukuthi khona uzobakhulisa. Abantwana bakhula ngcono uma bezwe advice from you. And then number 2 abantwana balalela babheka wena mama ukuthi wenzani. Hallelujah. Babheka wena ukuthi how do you behave?
ngendlela wena behave ngayo phambi kwabababo, they emulate that. Uma ungakwazi ukukhuluma nobababo, you know, even mawulethela ubababo ukudla hayi kuse microwave, they emulate that babona ukuthi la ekhaya kuyazifanela. But mina into abobaba, they need a supportive partner. That's why njengoba bengisho ukuthi uma sikhuleka sithi umsizi kababa, because we understand ukuthi indoda needs a wife who is supportive. Angathi ubaba ayokulanda abazalwane abaletha esontweni, wena mama bese uyabaxosha ngendlela ukukhuluma nabo ngabo nangendlela wena obehave ngayo. Ubaba uyasebenzela ulanda abazalwane, lo mama lo makafika la endlini bayahamba because ngendlela yenza ngayo izinto. Hallelujah. I think into abomama, you must know your position. Njengomama ongumholi, you must know your position and ungavumi ukusuka ku-position yakho ususwa i-doubt. Uyabona, ususwa ukungazithembi, ungavumi ukusuka ku-position yakho. Kunanayo into nayo le ukuthi nathi abazalwane, you must know ukuthi abomama mfundisi abasikho superwoman and asikho perfect. Uyabona, sinamaphutha wethu nathi esiwenzayo ebandleni, sinamaphutha wethu esiwenzayo kini, kanti ibandla kumele likwazi ukubona ukuthi hayi umama ngathi manje sekaya. Uyabona, kuba khona oyi-one and the one okwaziyo ukuyibeka indaba without hurting loyo mama umfundisi, because inkinga suke sifakwe yilona ukuthi uza kimbe into oyishoyo oza nayo iyiqiniso, but indlela oyibeka ngayo uyibeka kwangathi ufuna ukungizwisa ubuhlungu or ufuna ukungirendara useless. Uyabona, kube nendlela esibeka ngayo into mangabe ayihlali kahle ebandleni sizokwazi ukulungisa umama and asingamenzi ukuthi sihold impossible standards ukuthi yena akawenza amaphutha angeke afike ebandleni abone kungahambi kahle athethe, akumelanga athethe, akumelanga asho lutho, because masekathulile futhi nakhona yithi futhi esibuyayo futhi sithi why athulile kumoshakala. Uyabona, and ugcine sowuthola u-catch-22 ungazi ukuthi uwenze kuphi uyekele kuphi, ngoba manje yonke into is expected from you njengomama omkhulu. Kodwa nje into engiyithandayo sengihlala phansi ku-Esther ukuthi uma sekayile enkosini wayocela ukuthi abalonda abantwana bakhe abantwana baka-Israyeli nemindeni yabo. You know, uNkulunkulu worked miracles. Bese liphumile igama ukuthi they should be killed. Kodwa ngenxa yalo mkhuleko abawenza, ngenxa yesibindi uNkulunkulu asipho uEsther ukuthi ahamba yokuyisana nomyeni wakhe angakatholi permission. You know, they were saved. Impilo zabo zasinda ngenxa yokuresilient baka-Esther. Hallelujah bantwana. So singabomama ebandleni, singabomama umfundisi ebandleni, asizifundiseni ukuthi siye ukukhuluma kakhulu and pray more. Izinto zethu asizinikeze uNkulunkulu, because uNkulunkulu uye ozokwazi ukusilwela izimpi zethu. And nokuthi uze ukwazi ukuhlonipheka ebandleni, uhlonipheka ngenxa yokuthi awuzikhohlwa ukuthi ubani. And umuntu ongeke ozenza sho ukuthi uyakukhumbuza ukuthi ubani, ukuthi uhlale ezindaweni zikaNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba kuba uhleba kuzenza ukuthi kube nzima for wena ukuhlala ebandleni, because akusilula ukuhlala lapha phezulu. Yabona nathi namuhla siyi-7 abayibunga babahleli labathe asile nanoma silapha phezulu uthi umaphakathi oshini uthi la phezulu kuyabhola, ngithe yasijayele thina sisodwa la phezulu. Yabona, because kumnandi la masinibukela lapha sihleli la phezulu, but you know that is the reality of it ukuthi nasebandleni kunjalo. That's why ngithe mina ukuba umama omkhulu kuba a lonely journey, but it needs you to be resilient. It needs you ukuthi ungapheli amandla
ngey'nkathi zonke because uNkulunkulu mina ngiye ngisho njalo ukuthi uNkulunkulu akakubeki la ngeke akuphe khona indlela for you to survive. Akalenzi iphutha. He will never leave you stranded. God will never leave you stranded. Hallelujah, God. God will never leave you stranded because uyazi ukuthi la libeke khona lo muntu lo usuka kuthembile ukuthi la libeke khona ukuthembile uNkulunkulu ukuthi wena uzondlula. Ukuthembile uNkulunkulu ngenxa yamandla akunike akungathise wona ukuthi nakanjani uzondlula. Let's not disappoint God. Hallelujah. Nathi bazalwane asenzeni kube lula for abamama mholi ukuthi basihole. Hallelujah. Masi asilawulekeni singabazalwane. Hallelujah bantwana. Ukuze kuzohambe kalula. Nathi uNkulunkulu sikhethile ukuthi sizohlala la esikoveni. Akusiyi mistake ukuthi ula esikoveni namhlanje. Mina ngiyaye ngisho njalo. Ngithi the reason why I'm still here ukuthi angikhumbuli la ngibuya khona. I don't miss where I come from. Hallelujah bantwana. I don't miss where I come from because ngifike la ukuthi anginasi isizulu. And it's because I believe ukuthi it's where God wants me to be here. That's why I never miss going back home. Hallelujah bantwana. I never miss ukubuyela esonhlweni ngangizonda yini. Anginasi isizulu to go back there. Because uNkulunkulu la ngibeke khona he's got a purpose. So nawe la uhleli khona mamufundisi you must know ukuthi uNkulunkulu la ngibeke khona he has placed you there for a purpose. And if ungakayitholi purpose yakho buyela ukhulele ufaste and get your purpose. Because any into ugcina ungena yonke indawo njengoba ngumholi because you have not found i-purpose yakho ukuthi yini wena i-purpose yakho ebandleni. Hallelujah bantwana. uNkulunkulu asisize singabomama ukuthi sifunde sengihlala phansi. Hallelujah. Sengihlala phansi ukuthi singakhohlwa ukuthi we must be supportive partners to our husbands. Hallelujah. Umsupporte ebandleni ukuze kuzoba lula for yena. Ungatholi sekuyilo baba longela indaba zabomama. Uyabona ngoba manje umkakhe akakhona ukumsupporta. Ubaba sekumele abe busy neindaba zabobaba, abe busy neindaba zabomama, kanti umama ngabe uyambambisa ngapha komama. Uyabona abe busy nalezi zabomama so that ubaba azoconcentrate kuleza. Awube umama onjalo ube supportive. So that because ubona lapho ukuthi ubaba ukuthi uyaboreka ekhaya. Ngoba umama sekumele angene indaba lezi zabomama ezingekho relevant to yena. So let's not forget ukuthi for you to stay ungumholi uhlaliseke uyazi indawo yakho ukuthi wena your role is to support your husband, is to support ibandla ukuthi konke esikwenzayo lebandla leli liphumelela kanje lizophumelelisa ukuthi linabomama abahlakaniphile nasibona ukuthi sibahle njani. And even all these ideas that we're coming up with, it's because lebandla linabomama abahlakaniphile abafuna ukuthi sakhale njalo inkosi ithele umuzi. Andibongiseni sekuze wahlala